طرح شعبہ بلوچی چیئرمین ڈاکٹر رحیم میرے کو دسبندی کنا کہ شمارا مہمانہ وشت بکا ہوتی ہے میں برنامہ کتابانی سلسلہ ہے ردا کم میں کا پتران بکا وجہ ڈاکٹر رحیم مہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلوع سرا نشتگیں میں گرہ معذبیں مہمانہ مرچیگی میں دیوان پاک واجہ میر امل کلمتی اور گچینی مہمان واجہ واجد شاہ شمی ڈین فیکلٹی آف لینگویجز جامعہ بلوچستان ڈاکٹر نصیب اللہ سیماب صاحب بلوچی نامیے نوشتہ کار واجہ ڈاکٹر علی دوست جوتکار واحد کامریڈ اور دیوانہ نشتگیں میں مہمانہ چا دور و درا آتگیں چا کراچیہ چا گوادرہ چا تربتہ او چا گوادرے کوئٹہ شارے جتائیں ہندو دمگاں چے آتگیں میں مہمانہ میں گوارا میں چکاں. السلام علیکم. ماں وتی تمام مہمانانی کاسیں وڑی اما کے چا دور و دراں چے اے مروچی کے میں مجلسہ زیبا کنگے آترا آتگاں ویدہ سربتگاں مزہیں پندے برے تک ماں آہانی گوندلے جولان کا منتہ گریں او دیوانہ ساڑی اندگا وتی دراہیں گرہ معذب مہمانانی ماں منتہ گریں شعبہ نے مگاچے شعبہ بلوچی چوشک شما زانے کے جامعہ بلوچستانہ فیکلٹی آف لینگویجز ہے یک شعبہ ہے آئی بندری کار کیستیں زاگانی وانے نگیں بی ایس ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح کیستے میں گرہ پروگرام ہستاں ریسرچ کنائنگ بھی زبان سرا ادب سرا وانے نگے امبرائیہ یک روایت ہے کہ شعبہ ہستیں عائشیں کے وتی راجی بامردانی یادگیریہ مجلس برجمینگ دیوان کنگ اور جتا جتائیں سرحال و بنگپانی سرا پٹو پول کنائنگ کتابی دروشمہ کیستے دیما ہارگ سید شناسی ہم یا کمی وڑیں وا بھی ہے کیستے برور دیں چوشک معشمہ زانے کے مواد بلوچی نوکیں لفظاں کے ذکرہ کے کنے گڑا بید سید آشمیہ اے راج دفتر ناصر جنبی سید آشمی اما کارستے کہ آئیہ ناتانا بلوچی شاعریہ را یک بنزہ دا تک بلکہ بلوچی ردانک بھی یا بلوچی کسے زبان اڑو جیڑا بباں یا بلوچی لفظاں کی تاریخ کے راست کنک بھی ہر پیڑا مگندیں کے سید آشمیہ یک بنی کردے ساز تک سید آشمیہ امکدیں کے مزائیں کردے بلوچی زبان و لفظاں کے سرا آئیے امیچوں کے کاراں ایک اچھا گا میں بچاریں تا روچ مروچی گا سید ای توام تک و فاناتانی سرا دلجم رنگیا آ رنگا کار نبوت تک کے مردم دلجم بھی ہمیں گپائے یا ہمیں مارشت پدا شعبہ بلوچیہ سید شناسی ردا یک پروجیکٹ لانچ کتگا کہ یہ بنیادی مقصد ہمیشہ کہ سید زند سید شاعری سید ردانک نویسی یا سید اندگا پیڑاں کرتگیں کارانا لس مالو کے دیما آشکار کنک دیما ہارک بلوچی نو دربر یا بلوچی اسکالر سیدہ چے آشنا بباں سرپت بباں کہ اے مزہیں راجی بامردہ چونے کرد کتا چونے کار سازتک امشانی آشکار کنگا. اے درگتہ الحمدللہ میں شعبہ بلوچی ہے استاد و بلوچی اسکالرز کے استے بازیں میں امرائے تاں اور تقریباً قصاص 2019 چے ایک آرہ رمہ دست گپتگا اور داں کے مرچی گا 12 کتاب کے سے سرجم بھی تک یہ 12 کتاب سیدہ را سرپت بیگے واسطہ سید شاعریہ چے آشنا بیگے واسطہ آئی ردانک نویسی رضانگے واسطہ مزہیں ادیہ کبکار بود کنا یہ کار ارزش تشیں کہ جتاہیں دربر جہاں کالج سائڈہ یونیورسٹیزاں اما کے بلوچی نو دربراں آچھا سیدہ آشنا باں سید کار و کرداں چے آشنا باں اور میں بنی ایک کار بنی لوٹو مرادہ ہم مامیش بیتا کہ اے بلائیں راجی بامردہ کہ وتی سرجم زند پا بلوچی زبان و لفظاں کا نظر کرتک اشی آرہ کستے ما پد بجنے اشی آرہ در بجنے اشی آرہ گوتی توام رنگ و دروشمہ کستے دیما بیارے. اے درگتہ چونکہ معشمہ زانے کے واحق مردم دلہ بنتے اور وائش بھی کہ مردم شرہ چے شتریں کار بکا
एक कार वादे के मैं सरजम कनगे नेम का रोगाए थे या ये प्रोजेक्ट के इससे मैं जोड़ करतगा तब मैं ग्वादरे MPA नामी सियासी सरोक वाजा मीर अम्मल कलमतिया गो ये दरगता माँ डिस्कस करतगा कि मैं गोरा एवड़े वाबे हा एवड़े अरमाने हा एवड़े वाइशते अस्ते कि माँ वती ये राजी बा मर्दसरा कार बिकने गोरा रोचे अव्वला चे वाजा मीर अम्मल कलमतिया मैं अमरादारी करतगा मैं दिलबड्डी करतगा और मैं गो माँ हमगामत के शुमा ये रंगे कार कने माँ अर रंगा शुमे किस्ते कोमक्का साड़ी बा बलूची अवशा के दादा हमा मर्द दयां के पे तो पीरों का दाद दातगा अगा मा तारीखी पुजदरा बेचारे ता सैयद हाशमी सरा किसा समीचो के कार बीता सैयद हाशमी अकेडमी डिक्शनरी बेबां सैयद शेरानी किताब बेबां या सैयद रिदाकानी किताब बेबां ये दुरसानी चाप करेंगे पुजदरा मा गिंदे कि मीर गपूर कलमती मुदाम किस्ते 10 तवार बीता गो अमीरंगा ये प्रोजेक्टारा सरजम करने वास्ता ये वाबारा सरजम करने वास्ता मीर हमला किस्ते में माली और इखलाकी कुमक करता मा ये सकबाज में नवारें बाय दमशे के मैं तवाम सियासी सरोक के हस्ते वती ज़ुबान वती लफ्ज़ां को वती राजी अदारगानी हमें रंगा कोमक बेकना के चू इशिया चे एश बुतका कि मैं ज़ुबान आरा देम रवी कने गए मैं अदारगाना मोकम बैगे किस्ते मोर रसीते को शाबे बलूची है कि शुनासी सैयद शुनासी वाला सीरीज़ है ये ताना को सैयदा बंदोग नहीं बल्कि मैं शाबा एक वाब एक अरमान हस्ते कि ये शुनासी अरमा देमा बिबरें देम तरह के हस्ते मैं जदीद लफ्ज़ां के नोके लफ्ज़ां के बुनियाद गुजारें के अमीचो के कारस बुतगा चुशके अताशाद मुराद सायर अकबर बारिक जई करीम दश्ती या दिगा हमें इराए किस्तें जुता जुताए नाम बीतगा माँ हर साल हमें रंगे एक मरदमे किसी गिचेन बिकने और आइए सरा एक ये सिलसिला देमा बिगरे बिजा ये शुनासी है सिलसिला देमा रवान का मर्ची के मजलसा चे पद किस्ते शाबे बलूची अता शुनासी सरा उती कारा किस्से बिंदात करते गुरसरा एकबरी पदा माँ किस्ते होती तवामी मेहमानानी अमा के छा दूर व दरात के गा मैं संगता मैं दोस्ता मैं वाजदार हाँ माँ आहानी सक बाज मिन्नता गिरें कि आहाँ मजने सफ़र कुता पंद बुर्रता तकलीफ़ कशता ए मर्ची की मजलसा अतगा और कोयटा शार तहा चे जुता जुताएँ इदारगा चे स्यादी दारू के मैं वाजा मैं मोतबर दीवानता साड़ियाँ मैं नौदरबर मैं गंडू मैं जाक किस्ते दीवानता साड़ियाँ मैं दुरसानी मिन्नता गिरा शुमेलक बाज मिन्नत